Obavestina me na Allahe azza wa jalla no Kur'ani wa kerindoj وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. A Allah čista rumnjaka ovellen. Koju dola? Pa ko početku tarakva jetu Allah azza wa jalla dela min haberi koju dola su kovellen čista rumnjaka. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. A tu bahta kerokolem kola imani i silen. O mu'minja kola veruinena. Pa katar penaya o mu'minja pravalen ko dženneti uzalo pirehanume rumnja kasaya ki dunja živinge ola kao vellen panda rumnja ko dženneti inša Allah penjardea mendesar huriye. Pa vakira menga Allah azza wa jalla wa hurun ain. Wa hurun ain. Delamen opis tava kalama mušnja. Ravdije kad god pominea hurija odmah dikea kuma mušingere muja sajba. Avdje ma muša merena peske baše hurije. Pa hajdete dika savejtano dola džuvla. Pa Allah azza wa jalla delamenek kratko opis lendar va kerindoj. Wa hurun ain. Allah tane hurije krupnaja kengere. O krupnaja ka kad mangela gdje neko te u pišini ošužipa taridajeki džuvli, pa dela men do znanja ti staknini lako rošužipa pomini kaj sila krupnaja ka. Slična situacija. O Allah azza wa jalla vakeri wa hurun ain. O hurije krupnaja kengere. Ke emthali lu'lu'il meknun. Slična sa robiserija anoškoljke garavde. Sam opis lendar. Feđa'alnahunne ebekara. A Allah uvek čaja kao ven. A Allah uvek device kao ven. Svako dromke da umanušla je ako dženeti odnos kao vela. Oj kerini peko prvobitno stanje palesar koga anglal sine. To jest amin sar pena palem čaj kao vel. Palem čaj kao vel. Uruben etraba. A Allah mangle pirero menge kao ven. Hem ista berša kao ven. Soja kawa mangle kao ven pirero menge. Kate mangelo Allah azza wa jalla te wakeri opišini lengiri lengoro edebi. Lengoro ahlako. Manglo Allah azza wa jalla dubučat istaknini. A gdje kad ja neka se manglo o insani mangela tu sebe pika i svi tu šužo ahlako. Jek. A duj to mangela tu da im sebe pitiri telesno lepota. Kaj si an šužo. Pa odeli su Allah azza wa jalla uruben etraba. Mangle pirero menge hem ista berša. To jest ista beršengere. Su značina kao isto beršengere. Ola uvek ternja kao ven. Nikad na kao pujro ven. Hem ko ven ko najšuže berša ko ašajo manušate ven. Pa negdje na vodini pesalitane najšuže berša. Triandu trin berš. Triandu trin berš. Pa nastavino Allah azza wa jalla ki aver sura. Ki suratul Sad. Pinda duito ajeti. Dela me naver opis. Pa vakeri wa indehum qasiratu tarfi etrab. Uzolende kao ven hurije. Uzalo mu'minja. Kola kerge pire bučasar valani. Uzilende hurije kao ven isto beršengere. To jest terne. Kola anglipeste kadiken. To jest tegarde šerea kao ven. Olava džutne kao ven. Uzalo dova sobjamen pena kobor krupna lengereyaka aba Allah tegarde şeriyaka ven. Neysa kalla džuvla kozum tikneyakan olende sa strane dikena upre tele levo desno balalan glav. Ola kobor krupno yakengere koven pale uzalo dova džutne tegarde šeriya ola kabeşen. Pa pazine na kava.
lem yetmithhunne insu qablem ve la jan. Allah Azze ve Celle. Anglederlende ni manush, ni insani, ni tipa jini olen takinga. Subhanallah. Olay tane juvla bitakime. Niko olen nastarga. Niko olen nastarga. Samo opiši ba subhanallah. Rasul sallam, makeri koji krodostane hadisi koja bilježi Buhari, ka benel kad bi manushni taro cenneti dikel ki dunya bi perelle nuri ko bortano o razmak maškari puve me havai. Hem bi perelle šuže mirisea te mirišini. A penela laki rishamia koja učari pirošero tani povredno em pošukar talo dunja lukovo ema fiha tali dunja hem sao dva su siki dunja samo je šamija lakiri subhanallah. A zamislim onda svoj celo olaj kobor oj vredinela ama pazinem a kavaka ovel okolenge so ki dunja raklepe kola pazingepe. Nako ovelle mogućnost kakva ni ameti te doreselju te zaradina. Samo manuša kola pazingepe a raklepe. Pogotovo manuša kola pazingepe tavo nemoral. Pogotovo manuša kola pazingepe mate peren kod ja šeitane siri zamka. Ek taro mai bare mai pare haramija. Em pazinen sam bilježin imam Tirmizi. Dela pe opis taro kala džula. Ola penena. Pirero menge gilaka gilaven. Hemodoaka gilaven glasoja koja nikada ngledero manuša na šungele. Hemolako piro gilaiva kawa kerem. Amen već na sijam. Hem amen nikad na kanaka. Amen blaga nežna sijam, a gruba na sijam. Amen zadovoljna sijam, hem nikad na holanajam. Blago okolese, kasere amen kaova, hem blago amen ge koja maruka ova. Kono mangela vdi sam kerom nja. Pa vdi sam kevala nenamengi. Nežna, blaga. Kola nikad na holanena, tam na harika stinea be, o telefonica mu dale o tam do zvonima. Mala kere šerpenca ka ga džinutu. Samo opis isitaro akala manušnja. Em pazine, u prilende pralalen eftavardeš ogrtačija kaoven. A uzalo do vas u čarde ova kaoven, lengere preka dičoven, kera lafi teledero kokalu na tele, ečang. Ečang lakiri taronuri kadikyol, hem na samo do va. Kadikyol subhanallah ečang lakiri andralda. Palo kokalo em palo mas, em odolea, lakiri lepota o šužipa ka istatnina upe. Znači lengoro šužipa ka šajo manušte dikyol, hem taro šeja. Hem taro šeja. Hem so misinea, ko bora kava šukari pa ka trajinel. Ili uživi va. Pelan kek situacija Allahi će ja tut maškar ko akala džuvla. Romnja. Kola nikad na holanena. Kola tuke gilavena. Lengoro šužipa etano saro garavde biserijano školjke. Krupnaja kjano lende. Nežna, blaga. So misine, kobor ka trajni, pindaber, šovardeš, eftavardeš, kobor trajni avdje prosečno životno veko insanesu, Allahina. A kava uživiva pralalen kao vel, ebeda. Kava kao vel, večno, zauvek, nikad naka završinam. Pa dikakana, vredini li, te kereki dunja nemoral, zina, blud, hema kaja nagrada koja je tani vrečno, hem nikad kraj ona je. A te našale pa šakava tikno budli pa možda koja hari ne stave minutija. Vredini ljakava. Wallahina. Ne se prava musliman arak tut.
hem pazin sokere. Hem pazin, subhanallah, kada pelaš više taroronja, džanka svakojeg muslimani ko dženneti ko velle najhari duj hurije. Hari ne. Duj hurije, ama pazin. Kada pelaš taroronja u dženneti. U dženneti ko namen 3 vrste ronja. Prvo vrsta tiri dunjalučko ronnika sa ja živim jan. Pelo tu ke muka, ne? Masi kirin, ko dženeta verčani kao. Oj kao velo kraljice ta rodola hurije. Duj to vrsta ronja kao ven hurije. A o 3 to vrsta ronja so kao ven osluškinje. Taro kala hurije. Hem pazin Allah duj hurije najhari so kao ven tut. Džan kaj svako je klendar tarodula hurije i sila pana eftavardeš sluškinje. Duj hurije, po eftavardeš, kozom ronja kerena, šelu saranda. Plus odula duj hurije, šelu saranda duj, hem je tiri, šelu saranda, 3 ronja, najhari ko dženneti kao vod. Pajta ono je šukari pavaši ko insani, malami, hemredini, te trudini pe te araki pe taro ne morali. Duj hudbe kergam taro opasnost, ko boli opasno dova. A mangar je sav koje čužo uživiba, trudim tut, te arake tut, ko bol šaj, pravo musliman, tarizina. Palo so on uminja, ko dženneti kak huven, hem piri nagrada ka dobinen, hem kodova ola ka uživinen, a džikerilen lezeti palo lezeti, gudlipa palo gudlipa, uživiba palo uživiba. Kabičali pe haberi o meleikija kalikinen e bešutnen taro dženneti. O stanovnikija taro dženneti vikime kao ven. Pa ova kao ven hem savore kojeg kupa kake dempe. Palo doa kao vel postavinijek večno sofra. Večno sofra. Kolatar, ko borgotehan. E sofra uvijek prdi kao nikad čučina kaču. Ne se vikini pe večno sofra. Pa ako vel pe pučlo sojo dija večno sofra. Pa večno sofra kao akeri pe kajtano jek kotor ili jek čošava ano dženneti. Kova je tano pobaru. Taro istok džiko zapad. Pobuvlo, pobaro. A do borkovalo dija sofra ano dženneti. Pa nestarka halpe, hemka pijelpe, a palodova. Kadel peren šuže šeja turaven. Pa kerineno manušajem kala keren, na čilo amenge ništo više, ni sami želja, koja mangaja o Allahi te ispunila nangi. Si ameno nja, halam, pilam, čalilam, voće sa o manga, no najviše so. Pa kerino Allah azza wa jallem kala keri, mangena li panda jek želja ti ispunila. Pa kerino možda pa sami želja više, ispuni moja mingesa. Pa tega ne Allah azza wa jelle, kad si deo pi perdava pestar, hem pirolice, hem uminenge ko dženneti kasi kavel. Sao baron jahmeti ađikereva, hem uminen, manuša kula imani ko piro kalbi ko velinen taro haramija kara kempe, pa palo dova soka desinupe. Allah azza wa jelle ka pučenen. Mangena li panda ek želate upotpunina, pa kerineno manuša pale kava keren, pa ja Allah. Halam, pilam, čalilam, tu diklam. Pa slušaj više te ovo. Kerino Allah im kao keri nikad više upravo tu mende volja monali te ovo. Pa min Allah azza wa jalla to prostine, ali mi te to po rahmeti, bereketi, mangi pa slugim razira.